Na kwa nenendo mwanchu murigeria na kwareganirie asemesa ya mangana Amayia Chinsa Isato chabano butuko ekeroreri tukoria ijuma chitariki 21 omutinyu mutangani umwaka w'ekiri 2022 nabo kugendera gutubwatia gwetera senjira ya Facebook Ndizi TV News nabo igo Twitter nabo go tweet @Ndizi TV News nabo igensemo ya YouTube nabo gotonyora buna Ndizi TV News na kwareganirie atarimake asenjira yoboikiranu igogendera ko baime ya Ndizi TV nkwira nanda segekegeke kirubusyo. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi ontita oyo kabeire umuliki wa mangana Amayia gusa mangana gusumuralia Eric Obino niganyara ko bagakubikirwa egutwa asensemo yabo baracho constituency ya Nyaribari chache eliguchikoligia ekirogo kyobojumbe asensemeyo umuliki to Brighton Makoli na twaliganirio roboti asenjira yobwikiranu Nigo amatuko amakatgarde gocha sobojoli obonene bumwako yoiga asabarai ao bagendete gwesokia erigo chikoriye birogo ao ase litugoria lero ase bunge ya Nyaribari chache nigo Eriki Obino anyalirika gwesokia erigo chikoriye kirogyo bochumbe ase ensemeyo kaukwana ekero abekerwa egutwa nabagaka bensemeyo nigatebiruna agochikwenekia bunankoretara magendero ase ebunge yo mkinipatia hii kiti whatever little, unajua pesa haijai kutosha, na hakikishia kwamba I'll be fair to everybody in distribution of those resources. Ikikuja kama ni bursary, we get about 30 million every year. Kuna wamama wengine hapa hao kama widows, single mothers, lakini unapata wale walimu, wafanyikazi wa county, hao ndio wanapata checks kwanza, wale wenye wako na nguvu. Eriki oyo kabeire omuliki wa mangana Amayia ni gobono atebire buna ni gao chikwenekia bunebunge yo ngoiraniera maskani aye na gusikwa buna chibunge chinde ni se Nyaribari actually restoration of Nyaribari ebese ya renge kururito gukina nandi twanze gusikwa a county totwara rightful naintu jigasi kurunse bakaigoro tobororo torangeru SMS rito tari tokorangeru naito no tore message ibintu bikobagwa todimandia share yito igo gendo ko bataibe nara etano ari Nyaribari go etakisenjaka jikurejiga gendora bataibe kyo kagero kinga Nyaribari is ready and ripe for change boigo ni gatebiruna mubunge nabwate libagari nene ryokogendereria amagendero ase ebunge eyo gera mubwati mondo koenda ko kubaboreria igo mumanye ebintu bingera no mutara kwananga akaroro mubunge gari bintu bingo kumanya abana inti mbakumanya mbakwana no jigasi jukurikwa ubo sigari uno mubungo ikarasa sita lero nare none committee ya defense eria ni maete esa uliko kore gasi ya nairo na kore miaka menge mondoko gware keraba kulika basigari ngo bara mubaga butambe gati yabari baikirana ase omoyegoyo ni gobono bamutogiri Obino ase bateruna bagochikomo koboko eri kwenakia bunanko irare kero ikyo bochumbe ase ensemo eyo tabire ekeroge ketika tomoe buna abange bakwane buna Daudi yake kwa niaba ya Wasomali wote hapa town tukasema we are part of this dream, we are part of this project ya mheshimiwa, na tuhakikishe kwamba tafadhali tupeleke mheshimiwa where he deserve.
Ninaomba sana nyinyi kama Wakisii msitunyime kura, sababu sisi kama Wajaluo tunapokaa pale Kisii tushakubali kumpatia. So mtuunge mkono ili tumpeleke mheshimiwa wetu, tuende tuone ile mazuri anaenda kutufanyia. Tunatuachire gaiga sumano yo ikabono iga. Tigatobe toko mubwati, tigatobe toko bwaterana. Tigatobe na intu toko ligereringa, nga kitoko bana intu nyali bali chache na kina intu yakoba. Ya enya sembo, mungenya sembo, molinya sembo, ininya sembo, molinya sembo, hermeno. Goliboteria igataseni Ndizi TV kuru egwodi ya Warajo ibunge ya libali chache iretariane Brighton Makori. Nabonchorere kurwa sensemo ya Nyakoe egotoka sebunge ya Kitutu Chache South nigo barure birengereri byabo igoro yo bonchoreria noboni bwabo ase echireyo omurikito Mildred Momanyi na twaleganeria roboti oru asenchira yoboime. Amatuko abwangoiga imeyense ya Kenya nigo uchumi ya kongire kegima ase abantu abange bagenderete kobeka omokia elyo kwenyorera omugati okerarituko. Ebinyinyi bya COVID-19 nigo boigo byeire ogokonga kwebitoki ase obonchoreria anene korwa ase echiro ya Nyakoe abonchoreria barerire igoro yobonya bwabo. Biashara byatusinyire ndobwati biashara togokora. Ntuga Nyakoe na nasi tukoigame mbura netwo ntorose iria tukoigame. Ono tusinyire nyumba ya rose tuguga mbata itiko toigorera batoigorera no gosotwa soi. Tuko hapa soko kwa biashara, ingawaje kuna changamoto mingi, hasa kama vile corona iliingia, kazi iliharibika. Ukiona hata kwa saa hii tumeingia, lakini hakuna hata mtu mwenye anakuja kununua. Anene ngento togoteba tuguchandika para efumbi tokwara para igoro sigari chigweta chiata chianga chito chipigipigi chigweta chiata chianga chito no ene stokwanigera omonto gosuke basement ye chiro yagachire kini ntorabeko bone shida nene ne litole para igoro no nasa abantu bagweta mbayi okonya omonto bwetiro tati no nyanga okomobol konya mwaleta mwachaki kumana no omonto bosai Chinga kechecho abonchoreria abo nigo bamusabire omugavana bwe county ya Kisii James Ongwae kubaigorera echiro eyo yagachitwe elyogo batanga korwa embura amono mugaso ekerobale ase biasara byabo. Abandu manya biasara ngechibando kwe ama ene chiro yito kuya gachitwe twatemungo ingore ntore chire tokole kitasoaini botogendete kuchandika maiga na matobe ngwa agacha to promise agateba nkoletaro mucha amoro mwe umurire chire ya matobe egera abande baboneri gasa matobe abande babekumare ko chire nya ko enenke ento gwisana ine bakaboni gana batogenete kuchandika no gotwerwa na matobe bachandikire mona musana matobe ale maiga kuru chiro ya karosti kuntwane ko yurto swaibi bano tokumitinga yungwa ya gotoka na karosti chire ye inde to swaibi twachandikira bangina urtu achagete January gento nkeyo goto chandikete ento kwati no mondora akaponya to no nyengendi. Ginko ripoteria egetaseni Ndizi TV erietaliane Mildred Momanyi. Abamenyi kurwa sensemo ya Magenche kutoka sebunge ya Bomachoge burabwe county ya Kisii nigo bemurunganeirie ogotigwa magega kimagenderero n'abarayi bensemeyo nigo bono besokire asibabulira abarayi abo kubaikiraneria magenderero ali babalierete engaki barenge kurigia chikura omurikito Brian Sagini Isena na watoroboti urwa senchera yoboikirano. Abamenyi balio gachi ewodi ya Magenche Bomachoge barabwase county ya Kisii mbirero bari asekire bagoteba nigo ensemeyo yatigiro magega ke magenderero abara bange kinyoreke lakini mirimo tekore tigendo ke deyo nano mochandonde onya bara abange chikosi nchiro lakini asenge jirobotaka basa amali tiyare kogenda chikosi lakini kosi mbaranyora muntu kobwata koboko bagenda chikosi anyways nero lakini seitoga igana nyakonyora anyways bagotangaza litukonyora neri mumuna anyways rero nekali gosinya kolere usinekali kenyenya usinekali mariba gukwana n'abaliki niga bamenyi bamukurire omo MC obono Timothy Ogugu asekire bagoteba nganonya enyagitali alio gachi nigo bokoreri bwa bolense kegima okoboro kwa malio gasenya gitali eyo nabo igogota igorwa amatukonsi rero abantu bakurwara butuko na mugaso lakini nigesiekire nonya sitimatei
Boigo nigo bakurira ugukwama kwe miradi ya chagetigwe enseme ywe miaka ya magega na kati yabo amache abo bona se chitangi charo setwe ko bakonya umuchando ibwa amache nigo chiaraterire gekege tambe bono na chipara chenseme yo nigo chire chebirengo bense kegima achonge bibi amache bia sarekire macha taiyo tuorekire ase toko genda kilomita 20 kurigia amache na to chande gete bara into bugati andegeta amache atoborete keregento ketoborete kiga toborete twagoti nigo bamubulire omurai bwenseme yo kubakonya kugayana omochando yo sie bintu biro somo sunta toru ana rokito digital iko nali ko sabe gente ketangani para go toikeria bintu nyondo kuruga teyo pare go ikia mario ko nyagitari ga iga teyo amache yakwa meta so mwezi roboniga iko nali ko samune tangiru nyamete ibe kwa amache abantu batumike Eretarian Brian Sagini Isena okorwegwa wechi basari negento kengencho gochia saboro kiwa anene bali bakorwa ase chiamate chintaka gose chitali kwenyara Frederick Oenga no muteneneri bwensemo yobwerani bwa mangana ase bunge ya Kitutu South abwasa tebire buna nigo ebunge yo yabekire emerobere mekirano eligo chakororanga na kechi basari echo chigo chikorwegwa gochia se abarokiwa so far togendeta se kuligeri chi pasa reforms tuatanga sita so kwa pura chi pasa chi college and universities se constitution bali chache bona igabunango kwana twali civil application more than 4000 ichigendete kuligeri because abana ba pura na banyari bali weka tuligeri chi form tore chi form chire chingiya iri na banyari bonse banyoro one bonse wa pura so long as abwate this chire correct ga kwa pasari from the last regime corruption injalengo lili wakalikire cheke yamo yande college gosengi university gosemon Kenya university kwanyore cheke yame wata abana abange corruption ya kabero maybe abana bane barusi woro to decided musimo aga decide to kolika echeke kiro mwana ka wecheke yae so iga we ko tobera isia because mwana ta yorachi kogenda aoni echekiri naoni echekiri te gwanjo bengi te iranje naende nyari bali chache constituency no apply abana ba pura no ikomi kure family once pie bakwewe unabone project nero musimiwa akara so tobisi akanyora bachumbe bande batigete bune ere purali ya Kiombu iyo bwata baka chobisi chira odie binte binge byanyari bali karo musimiwa so tobisi onyare konye kora konye chaka na ende ni matenga P4 mutinyo kabere ngonye korale ebe operational iso kuri chiskuru pass ekaro musimiwa nyaga tonga so to bogampi chiskuru pass yo to abwate chiskuru angenye iyo ere kiskuru kereri amasago na gianchere lakini kara so abone ga twanyore chiskuru pass almost more than 15 Mwanchu muligereri oyuno muteneneri bwa mangana yobwerani bwa mangana kurwase bunge ya Nyaribari chache Natali Kitutu chache South bunana kwana abwe litangani igo ni gongo saba okwabira karongosko gocho motwe omorai bwense omoske Uhuru Kenyatta nigatu guteretare obonya bwechichuma gose scrape abwasa tebete nigo byeirire ebirengo byoboibi gukina imense ito ya Kenya Uhuru nigaya kwaneta ya litukuligoro chinga kekiranete asensemo ya Kiganjo imeye county ya Nyeri abwase omuyega bwa barokiwa gose omuyega wabo bisa nyimbo bale ko abekiro chigutwa ase ensemeyo nigo boigo omuwaziri bwobolendi bwaime Dr. Fred Matiang'i atebete buna bono ense ya Kenya nigego chia gotingia obolendi ase ngenjo abo bisabo balenge chimebere 95 nigo bagoche gotumwa goche ase chinsemo ao imense ito ya Kenya. To commit on behalf of my colleagues from the ministry and the entirety of our internal security sector, that we are ready under your command to follow the instructions you have given us to ensure that we keep our country secure and safe, and that we are prepared to preside over and to support the IEBC to conduct the general elections this year. We will no longer allow, and we have put a moratorium
on the export or buying and selling of any scrap material until we have put in place proper guidelines that will ensure that that material is not coming from the hard-won investments that the Kenyan people have made. We will not allow you to destroy that which is for the growth and development of our country to benefit a few individuals' pockets. Hiyo hatutaruhusu. Umurai w'ikiama kia ODM Raila Amolo Odinga litukulia rero nigaikirana asa matanga guse umuyaga bwa matanga gwokomania umunyagitari asilieta Odhiambo Olele ime yensemo ya Kabondo kaunti ya Homa Bay abwase Odinga tebabuna ingakinigo ya ikire abakenya kuinyura asibarule elina libatache kuirorera amamocho. People don't understand. Sometimes the younger generation don't understand where we are coming from. Most of them don't even want you to talk about the history. But if you do not talk about history, then you are a lost nation. Because you are likely to repeat the same mistakes of the past unless you can learn from history. That's why it is very important to remind our newer generation where we are coming from as a people. The first liberation brought this country the political independence, 1963. But thereafter, a neo-colonial system was imposed in this country that brought a terrible totalitarian dictatorship upon the people of Kenya. This is what actually inspired the people to rise up and demand freedom. And those who dared in those days suffer the consequences. Many people don't know something called the Nyayo House. They talk about Nyayo House, they think maybe it is the current Nyayo House which you see up there. Na barai balibale ababwatani bekiama kia UDA abuboigo bakurigia oborai kurwase constituency ya Laikipia East nigo bono bamochirie ogochorwa gwasami ndungu koba coordinator ase constituency eyo egento batebire gitabagogeti ase ngenjo batabwatiraniwa ase obochori obwo. Na hatutakubali kuona sisi tunaletewa coordinators ambao saizi ndio wamerealize party imegrow, saizi ndio wameona mianya ili wakuje kujaza hiyo, hatutakubali. Jambo hilo lingine nataka ofisi kuu ijue, ofisi kuu ya UDA. Let you guys know that we have got so many greedy sitting leaders ambao wanataka kusabotage the chama, na sisi kama aspirants especially wale upcoming tuko na fear kwa sababu the DP has been promising free and fair nominations, but kulingana na ile mambo tumeanza kuona na zile picha tumeona hapa ati kiongozi atakuwa analeta mtu wake na ni kiongozi aliyeko kiti, sisi kama aspirants ambao ni upcoming tukaona hilo ndio si jambo la busara, na tukaona ni jambo ambalo linatuhitaji sisi kuongea ili ofisi kuu ajue. Aliyeteuliwa, maana hakuchaguliwa na mtu yeyote, aliletwa na mbunge ambaye yuko kwa sasa na akakuwa imposed, akalazimishwa kwa watu wote waliokuweko. Mimi kama mgombeaji na ambaye ningefaa kuwa katika ule mkutano, sikuhusishwa, sikuelezwa mkutano uko wapi. Asubuhi tulielezwa mkutano uko Beisa, alafu kwa njia zingine za ulaghai na udanganyifu, fraudulent ways, mkutano ukapelekwa kule Leisure Gardens, ambako tu ni watu wachache walihusishwa, na hawa wachache ambao walihusishwa wakawa ni kama rubber stamp. Hata hawa hawakuhusishwa katika kuteua yule county coordinator. Itawezekana hivyo. You cannot have an arbiter in an election or a competition who is an interested party. Hawezi kuwa na referee ama mtu ambaye anahusisha hawa watu wengine akiwa yeye pia ni mgombeaji. Hakuna haki ambayo itakayo.
Omokonyi bumurai wense Dr. William Ruto nigo atebire buna tago cha kugania abantu kurasa nsemo ya West Pokot kungainwa gisiasa. Ruto niga yakwana ya chingaki aikira naroro chingaki aligwe yakira ekoko asomorobelyo ye bottom up economic approach abo baigo asabe kura na gotebya bamenyi bense meyo nerebweka oranyariko baga kubaletera amagenderero. Aya niga gocha magega y'umugabana bwe county yo John Lonyangapuo korosia ekiama kiaye kimanyekanete buna Kenya United Party. So mimi nawaambia mandugu zetu, tafadhali mandugu zetu, hakuna watu ya kudanganya tena. Tunajua mahali tumetoa West Pokot. We will not allow you to take West Pokot again to the periphery of Kenya. West Pokot is at the center of the Republic of Kenya, and that is where it is going to remain. So tumekubaliana? Tunaunda hii serikali pamoja na nyinyi? West Pokot itakuwa 95 ama 100%? Tumekubaliana sisi watu wa sehemu hii ya North Rift yote ya kwamba sisi tutakaa kwa chama cha kitaifa. Tutahakikisha ya kwamba tumeshikana pamoja. Etimu ya Shabana nigo ya rura tambe na weikabono iga egenderete gokoria buya ase kiminano kia National Super League imeense ito ya Kenya. Omogosoli omokoro Geoffrey Atuti na ikaransa na Captain 001 Ndemo Steven na kumwerera mange igoro yetimu eyo. No, after Naivasha, Syrian, kero management ni chibeshia ketu tuka lose sponsorship. I went to Sony Awendo. So na na geto Ndizi Isato paka 2005 paka 2005 I think, yeah. Na kota tena chini Shabana na jide briefly Chemelin na nyakrete for one season. Then now when they came back to Kisi ngachapana Shabana during that time when Motego and Motego was coaching. I came to Shabana. That's 2006. 2007, Shabana when Nyamaya was the chairman of FKF. Shabana yarenge participate. Matego was the coaching us, and Wakangono captain. Huh? I was a goalkeeper. I've been a goalkeeper all through. I'm a goalkeeper miaka ya nose for primary because sibono kurusei toro redio tone goalkeeper from my grandfather kuru kwa Oyunge kurugaiga Keumbu. We used to be a goalkeeper, my uncle's a goalkeeper, my brother's family, no really to nature goalkeeper. But one from our family, so far, Natwaja Kizoniga, Tuakire Mepira, Dojang and the 7, Dora and Doche so far, as a department of goalkeeping Dojan Buyavana. In Tuati, Tinaro Ranga, the Michandito over the last time near Ravana. After losing that game, I'm CF, that's what going after that, to lose 3, to win 3 consecutive matches. Because ndio tukarama kwa sasa sarenge na players wakaranga kweli mtu wake tumbirumia lakini nenda in the football you expect anything ama tokyo natata kwa baza mpira na wokobu na woko draw pone kile tu wili we take it positive pone consistent to my players to waweki to players wetu to batabringa ki consistency ndio tutake tebana team now it about to prepare ngaki any game play it as a final. Emi itobo nega tu ate players tu aleta bagento atenga ito take tokende Kenya Premier League this season. Igo ke baso wakati ni mama itenga umupira yiga it's a must win. So players ntare ndene kusi. Nero sala imikakati meke kubekuga ni exposure banyo walenke yiga and then once on your supposed to aleta Shabana etimi nyaba kusi. Na magega yechitimu gukora ekiminano giechirombe sense ya Cameroon ase kiminano gia AFCON wana nigo chitimu echo chigo chakogenda ase kiminano kia round of 16 wachakira lituko lia ankyo goselituko lia mambiende omulikito bwa mangana korwa semesa yechigo soli Captain 001 na Ndemo Steven na bwatamange igoro yekiminano kia AFCON. Mwanche mwenena kwa hili miyomorobeli bwa AFCON Special askoli ya mamerano African Cup of Nations asobo imi. Inyora buna gwikira bone ngo ibino 15 na 18 byanyalide kogosoli gwime ya African Cup of Nations ase chitimu chonsi cyanyara kogosoli chigosoli Isato ime ye Chirombe. Gwikira bone iga chitimu chiro cyanyalide gusuka mutu na kwenda ime ya round of 16 chitimu 15 nemo
abwate chitimu chinde chetira chitimu Isano na Isato chenere gosoki wisiko magayo taba namba yemo namba 2 gosegatia chitimu chiri cyaba namba Isato chingie chitimu chirinye chenyori bagari yabene na gosoa imeya round of 16 kwedo mwancho muri tikolia igoro toba timu no bya mweli ya group E na group F tochakana group F ni timu ya Mali ende gosoa timu ya Mauritania abwa timu ya Mali yanto bwechi golibere asrige na Liesagero bwese bona Mauritania wikira boniga nero ya tokoru ime ya African Cup of Nations itarabunga no nyego yemo na konyara gosoka isiko igo mbali ko enda esentu ndivyo uchikogwadi timu ende gose gosoa ende ya bete ime ya group F ni timu ya Gambia ende gosoa ne timu ya Tunisia ne gosoa ya linge ya Venice timu chionsi ese uliole uchikobwa nero ko banamba 2 kolende timu ya Tunisia omo gosoa Kazri agasirije bagalia bedero ko bunga gwetere penalty onde kere Gambia nyo litalibaga ikabukana konyorobo ibwe gore ya Masriga na Liesagera gwese bono Gambia yakolite buna namba 2 ime ya group F ne timu ya Tunisia onye yakolite namba 3 yano teribaga bene yokwende ime ya round of 16 sengencho nerega yatije chitimu chirinye chiababu yese top 3 ose top 3 ime ya African Cup of Nations togotika nayo mwanjo muligari ime ya group E group ya gwata mangana mange sana nigo timu mkane buna Sierra Leone yanya litego ikuru ne timu ya Equatorial Guinea egoria yemo asrige na Liesagero na bone timu ya Sierra Leone enyo libagari ya bene yogo sukamotu na kwenda as round of 16 sengencho nigo yenda makalichi go solibere na gosile kimeno kya yekyo mweli abese Equatorial Guinea ntonyerore ime ya round of 16 kimeno kende kya gwate chinguru chia bene nige timu ya Ivory Coast yale ko gosoli na abajango bwabo wango igabega kompe ikyo bamekaida buna the Desert Foxes urwase ense ya Algeria abwase timu ya Algeria yagwate pressure nyinge sana kubweke milanekyo kurende abamuraba Ivory Coast bakabwe timu ya Algeria chisemi na kunye ikora chigoli 3 ase goli yemo nyirabuno mo gosoli Riyad Mahrez nasirete penalty yaro takokonye timu ya Algeria angalau enyorogo buyase gosoli kurende yachikonyarikana one timu ya Algeria yanya ikanyara gosoki bwisiko ime ya amamerani ya African Cup of Nations ne kuna gentekane sana ese wensengima bawote buna abanyango babwango iga gosokigu ime ya group stages namba bwo itinonye nonyekemo na bakababo mweli ime ya group E inengane gendete okwandu ruboniga na avanchi bechigo sali kurende timu ya Ivory Coast mayo kwanda makalia gosolia yemu na kobwa kichigo soli chia yeibere niko banira chikwanda ime ya round of 16 ase eire timu ya Egypt use the Pharaohs kurese ense ya Egypt ime ya round of 16 nyarabona buna umwancho murigeri mega ya chigurupu ose chirombe konyara koera niko bona barati munkeri tikolia rero neri tikolia mambi arafu yekali tikolia Jumapili tuza ikora chigo soli chia round of 16 estaroni ngulio abikuru ime ya round of 16 na kwenda ime ya quarter finals chama merana ya African Cup of Nations kurwaiga segeta seni kia Ndizi TV Kretalia nende mo Steven konyera chingaki doke captain 001 no roboti rwaye captain 001 nero ndemo Steven na rogoto ikia omoelio bwa mangana maya korwa semesa itu ya mangana maya Chinsa Isato chabano botuko nigonga kangambi ya mono koira chinga kichia unebiro koligerelia Ndizi TV nero bwansu bwomugusi litikolia ankyo lirabe litikolia sabato nuchokomerana noyo minto Brighton Makoli asemesa ya mangana maya gochakira Chinsa Isano na ibere wika Chinsa Isato chabotuko iliakomanye ayaiga amo na yanda mange nigongo kangambia mano kigima uchase producer ne Petronila Mokeira oyubanya arko bakubwaterana na Janet Nyamwamu kwareganya mangana yaiga nabo igo abaliki baito bonsi asoko yasangereria na koko yaletera asenchira yubwikiranu twara obutukobya esabatengia nabo igo tware obuligererio bya tumerana na endeli tikolia Jumapili ochakera Chinsa Isano na ibere wika Chinsa 10 cha maragoba na inche nakoletera mangana yaiga nigonkoro kwa Sara Nyarangi ontita Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekere